أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تماشاوانا قال خوشكو براني هجاز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانت تبدأ بخيرات سر جمالات تلفونا ما سكني بريانها جمدي انترنتا ما قطبو تشوهات فرز قريك تدى چيبو قال تماشاوانا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Hoş geldin amca. Amca hoş geldin. Baş. وليش راضي لي. خيراتي سرچاواتي. سرچاوات تشكودي. فاطماني. سرچاوار أنا وسهلا أجيش كبراني خليل أيما. سرچاوا خالد سرچاوا سرخرا ما تشاور باش إن شاء الله. سلامتي خوشيا. باشا الحمد لله. خديكم باش إن شاء الله. Duruma vurça başa. الحمد لله باشا خديش راضي وين شوانين. خديش ترازي برحمة بابتا. خدي إيماني بيو. شكر والله إدارات قدر باس. خدا. بيت الأسكرين شنا بخدي كريم ورحيمة. بلي عيني ولويا. كرم. نقول فرسي وهذا كرم قد فرسي خبكن. خجمل رمضان أو كتاب بيجا. فرسي ما يعني وقت شيء. وقت سوريته كأخذ شكل آلية إسلامية كذا. آلية إسلامية كذا. خدا يا في خبر يا قرآن الكريم يا حتى دسته خنا بزنا يبي خدا في خبر خدا. أمي قالوا بن. راستم. أمي في حالي دبن. عيني ولويا. أم كنا كارم. ده خدي معاكم بكي إن شاء الله. خدي تعالى معاكم بكي. أمي في أخوش خدات كن. أري والله. أمي وك خدي. أنا أمرأ خدي اشتغل. تفضيل يا خدايا. عيني ولويا. وبركاته. أمنك من جناه. خدا شتر زاني أمزان. راست عيني وسين. وقتا خدا فرمان بكي. كبري جتة خواري. زلزلة جتة خواري. آفات جرات بي. عيني ولويا. حكوميات ياويا. حكوميات ياويا. أري والله. شكر جرا. أري والله باشا. إيدي مش كودا باطمانة. ناباينا خالص سيدا. نابا باطمانة أصلي يعني أصلي خدا مش باطمانة مش جندي وينا دردورنا. كرجوسينا كرجوسي جندي حبس بنيا. مجي طورينا سرچاوان. سرچاو مش خدش راضي با. أش بجرمانة. أو سيدة بجرمانة. سرچاوار أنا وسالم أجي خليلي ما خليلي جندي كربلاني. خليلي الجندي نسكي متيادة جندي متيادة. خليلي جيراني معنا يا. جندي كربلاني. نيجي جرما بيا. جرما بنولو جرما بيالي. نا يا رخيت يا. جرما بوطا. شوفي زمانك بني ميجا صار 9 لما ده هو قدام التنظور داني شفيرو أشفيرو ما كميونك ما تنظور تاني نوا قدام تبا إذا كم قريانا تعقلم تبشكي معايا خليلي جيراني ما جانا يا بله سرچاوا أنا مساهم. قال الله زت أو كي قيد كم تجي خلاها قيد كا إن شاء الله أمسرك ديارو يقول مشكلة. سرچاوا تنجي تخوت ولا وش أنا ملازندي ما بيشوف بينا. متى أكلمش كقال سيدا. بله سرچاوا. كيليكات تخوست هاتي أزاي إن شاء الله. تكلم كيليكات تخوست أزاي تا بيشوف بين مش بقول تكاربي وش أنا زندي. إن شاء الله إن شاء الله. والله. دائما والله قلت تندرون نبع شقة برخرابوني دتشا. بله. خدا صنع ما يا خير قلت أم هاني دبيجة تركي به فيلمين صنع قلد يواش أمتنا صنع أوكي. صنع دنيا يعني صنع قليوز يعني يا. يعني دنيانا صنع قليوز يرى. عليه راسته. أما صنع الله تعالى أمر إيه ما تكشف زود بيا.
سيدايم أمر جديد وأنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله سيدايم أنا ديالكم مشكل سيدايم مشتري ومسافرين هاتا ما إن شاء الله أمانتي خديبة حبيبة. أهلا وسهلا. بله قالي تماشاوانه قالي خوشكو بران هيجا ونتبدا ونخيراتن دبي خسوة من زيري بنادي من واجي لي حلاناك ما تشاوايا والله قلناها خسوة تجي بي خزولي تجي بي زلامي تجي بي نكارن زيري تبي إذنات تشتبسطينن حرام قلناها وطاقو بسطينن مالكي بكوتكيا بله سرچاواناتن أهلا وسهلا. بله نيجي مستويين سرچ وانا مرام جان nasılsın? Başım canı sabi. Çavay. من عسكري يا ابو ساعة. بله بله سرچ ava. كاري متعاقب بك يا مدي سي ايفاري يعني بكامل صورك كتابرتن. كلام كفرسا قلنا ها بكامة كليكات هاتي بجازة تعقيبكم أنا ها تعقيبناكم للكليكات خوست ولا وشاني أزت تعقيبكم. جبو ايفاري بجنا زي هر ما جبو بيرام زي بجنا كان نمسا جبو هات متعاقبك زي ايفاري دي ستراج ما خبر بدي. ايفاري مساجي قواس كتمة جانية إذا كتمة وشانا زنديدا مساجد بني ده بني سنة بكبا ياينا مدام مساجد بني سنة تعقيبناكم. درنا جبو ساعات كيا ايفاري تيد سبي جيري درخي تشنابه ايفاري جبو ايفاري. ودش ترازي تم تعقيب بكا تقابات تعقيب كرم جانية أينا من اشترى ولي قو جانية أينا مشترى هات كاري ولو تيدا مساجد بني سنة. نابا ها نابا يا من نابا. بله بله چه بي کا تورا ايواري تورا تمام دستي تنايش بيلك تملي يا نا خير از تعقيب ناكم انجق دكيليكا جانية ايني دست تعقيبكم ايه تمام فرصة نا متعقيبنا كيف مشترناها هي ايه تمام اوغل بيشترم اوغل من كيفا بيشمر النهاد قالي تماشا وانا حواله ایبو احمد سرچامارا حواله مدراتور ما تبدأ البدري ان شاء الله حاضرين مدراتوري ما دوست سه خويات كن حسن شوقي سرچامارا اهلا وسهلا براي حسن فتيل جنابتي چناك يعني انسانك بوان فتيله بجنابت نابي اري یا اش بوی فرصه چه ببلا ببی قرتیا به هر هوای حرام گناه اب خلیل دمر کیا آبایا بله کرم کا سيدنا مرحبا اشترى مرحبا سچابان وسهلا حواله خلیل خیراتی سرچاوا كاتشاوي باشن جان اسلامي اون چوان میشی باشن طاغيات السيداء امام جهازخن سچابان اهلا وسهلا اجيش خليل اكر براني ما سرچاوا اهلا وسهلا كي جان گنده هزقي ام هزخ بقونا السيداء من باشا سچابان سرو جام نيشن السيداء من كاشيرتنا المكان جنجن نمتنا عسكريه شیرتا هانی مزن کتاب الله تعالی او قانون و نظام و شریعتا گو خودش مل شاندیا ام وی کتاب ام ناس بکن و او پیغمبر گوش مل شاندیا محمد علیه الصلاة والسلام ام شخول بکن نمونه ام شخول بکن اورنک حتی ام وی بکن اورنک ام بکن نمونه دبیگو ام وی ناس بکن ام حیاتا وی سیرا وی جیانا وی ام زانبن اخلاق پیغمبر اخلاق قرآن بو اهلا وسهلا اخلاق پیغمبر اخلاق قرآن بو دبیگم دین خواب بعلمن علماندنا دین بچه دبی بقرآن و بسنت قرآن و حدیث بقرآن و محمد علیه الصلاة والسلام پیغمبر چه دبی
ام الصحبت دینی گوداری بکن زمان خو خورتانیا خو ام الصحبت دینی الواز و نصیحتا ام گوداری بکن في زمانی يعني امكانات زحف زيده بوناش بو قنجيجي وش بو خرابيجي يعني ريا خرابيجي وريا قنجيجي حساني بياتي بردست انا ازي بدي جانيا يني دكم وبهزارة انساني دي جانيا ايه فاني خراب وبيس وفحش وشطل ايه بهزارة تكاريبو وكاريبو هر الواقو داري بكي مثلا لو الواقو داري نكن ونهاتن والبا صحبتا وقوكا امي قداري بكن وشمنا شيرتنا بيجا هم هو زمان يقولوا ده قنجيه ده درباس بكي يعني يقول تعالى فرصتا قنجيجي وخرابيجي هر دواهين بردستيبا دبيقوا ام ده قنجيه ده باني عمتا بشغلين دوا تيك توك هذا دوا يوتيوب هذا دوا انترنت هذا دوا تلفزيون هذا هر تم البروغرام ديني اي قنجو باش ام قداري بكن وتماشا بكن تشتاف فحش وشطل وبيس وحرام ام زماني خو درباس نكن دائما امتنا عسكريه امروجيه فرضه امري اسلامي لهر دري فرضه شوانا فرضه يا ود بيجن تنكر ببقري تمام امد بن عول امد بن امري الله تعالى دنا امري الله تعالى سر امري دولتي ريا امري الله تعالى سر امري السلطان وبادشاه ريا امري خدي لسر امري حمو كثير قابا يك ضدي مثلا تدبي اشهد ان لا اله الا الله معناه بيتشيا تبدا بخد بيجي تدبي اشهد ان لا اله الا الله جاء الله طيبه تي اله قبولناكم يعني جاء الله طيبه از امر فرماني كسي قبولناكم قابا انسانك يوكم من ضدي امر فرماني خدي امر كلمه بكي ازوي اله قبولناكم وامر فرماني وير اطاعه وتسليميه ناكم يا خدا الله تعالى بروجي بقرا تبنا ولا سروك ومظني من قومتاني من نظام كيك بيجي باتروني من مدوري من دبلميج نكا يا امري وانا ضد امري خديا ام وانا سناكن انبياء وناكن انا مجبول ميجا خو بكن وامي روجا خو بكن كيك بيجي بلا بيجي دايم تشتكى على ويا ناف جفاتا دد بيجن دبيدا ملا غورا ديانتي تشن غورا دولتي ام بشت وادا خطبه ناكن ميج ناكن قال لك انسان اذا ناشنا خطبه افتشاوا يعني ياو هاجر د جامعه ده جامع مالا خود تعالى مالا الله تعالى يا د جامعه ده دين خدا مساجا خدا اسلام آيات حديث بالتمامي بي سانسور بي مقص بي امبارغو ورنغوتين وسياسة بشري لا يقلق ديمقراطي كومونيزم سوسياليزم تبلي نبي سياسة بشري تبلي نبي او در جامعه مالا خودت بيكو موارد لين مش بكي وخطبه قداري بكي دي وطاقو سياست كتتيدا سياستا بشري تيدا هبي سياستا خداي يعني يونتما خداي تنبي سياستا بشري هبي او انجي قلنا مالا خدايا او دا نبو مالا خداي دي هنجي موناتشي السيدة عسكرية زحمتية دنا مولو المود كل مو ندارو شيخو ميجاخو كيو تشاتشيد بي يا مو بقازي مو البرخو بدي برخوتان جيانا مو البرخو بدي مو كاربي وقمو الهنجتي بي مو نكاري موتين نوي حديدي مو نكاريش معنى بورين يا تجي البرخو بدي هالو دولتك مسلمانش خوبا نا تدولتين اسلامي نين تيغوت يا دولة روشلاتان هذه نا دولة إسلامية دولة أو بخود بيجن بيام نا دولة إسلامية بيام لا يقلق بيام ديمقراطي دولة روشلاتان هذه يونتما وأنايا سوا نا إسلامية كيف قلت إسلام أو بخود بيجن بيام نا إسلام بيام ديمقراطينا بيام لا يقلق معناه لا يقلق شيء بلا دين علاقة خوش دولة نوين بلا دين مداخلة حياتها منكي يعني دين كيا قانونا خديه إسلاما يا السيدات بشام مسلمان دراجنا قرآن شنا قالسه جنابي ناخو اجازه بيجم از بيلوت ما يجي از بوما بيلوت مگو از بيلوت دراجنا قرآن شنا ما عايده قلتنا كمان فردا هيا قلتنا كرمان جاد بيقوما قو عايده يعني قوم قو عايد يدي بو عايد اجي بيلوت ما يجي از بوما بيلوت نا السيدة بيجا دراجنا قرآني شنا قارشة فوق ملاتات بيام مسلمان او ويدي او
او خاپاندنا مگو اب شرکتا تلفونا سامسونگ کی اب شرکتا سامسونگ کی امنه ها ودل من هاز به شركتا هواي يجي از بكرم مقلت يا زي يجي حالا يجي از بكرم از بكرم اب شركتا سامسونج تلفون يا منا وهواي يجي مقلت يا زي خورا از بكرم فارو شافان يجي كا مولو قلت اي بسالي وقت نعم سيداي من حتى بايلكا سامسونج بيني نزاچقاس مليون غركت حسابته دبن اذا بحث شركتكم يعني اب فيرما اب تلفوني سامسونج كي فابريكاوي امنه يا منا كنا يعني راستا اسفهمتكم ليز بايلكا تاني زادن بين تنكاري مليون غركت حسابته دبن راستا نابي بدنتا اري تشتا مور يا خدي ده بموش خدا تعالى خورا بكي وده انجي زمان اري فرس دكا ازي فرسكش وكم قالي تماشوانا قالي مهباني مني عزيزي دلال لكا كلمة شهادتي مكارش بلا بيشن كلمة شهادتي الحمد لله لكنا اللهم صل على سيدنا محمد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله الحمد لله ما واشهد ان محمدا رسول الله معناه بكيا سيدايما مشكرنا مزاروتو بمعنى يوم نقول يوم النزانن يوم ما من نقول يوم النزانن من نقول يوم النزانن از باور دكم قوش الله بيبا تو إله حق نينن وديس باور دكم قو محمد رسولي ويا از باور دكم قوش الله بيبا تو إله حق نينن إله يقو مو إطاعت وتسليميته أمر فرماني ويا بكي يعني أمر فرماني الله تعالى بيبا جي قانون ونظام وسيستماوي بيبا جي شريعتاوي قرآن وسنة بيبا أم إطاعت وتسليميته قانون ونظام وسيستم بشرية أم ناكل معناوي أضا ودي ساس باورتكم محمد رسول الله سيداي من أزياك قاور بكما مسلمان شاوايا باشا لكا عود بيقو أم مقو باشا بيقو أم مسلمان بن ياو أوا نمسلمان أو بيركا نمسلمان ويبي كاش من بحثا إسلامي بكا هما ناوى كلمة شهادتي يبي تبي مسلمان يبي ماذا شاوى مسلمان تبي ولا نسان يبي كلمة شهادتي يبي ما معناه ويشيا أبا تبي النسان ياو إسلاما خل نسان تشيلو خلكي علميني قال عود إسلامي باش زانبي وتشكيله بيجي عاوز يبي ياوط مسلماني وتديني وناس ناكي يبي زيني حال وحركتها نوكي اسلامنا يبي يوم نقوى امبونا وكهر انا راستا سيداي من سيداي من ميجا عشاي دبيجن تحر درن بكي خير ترى افتش راستا يا نزا إذا بدرنجي طبعا بلا هناك بدرنجي بكبي زرارة بتنيا وحتى المجال الصبي يجي وقته بهاي حتى المجال الصبي يجي وقته بهاي مو كاري المجال فعشاي بكي يعني لا بشتي دوزيت كفي روجا كديدة سيداي من لا يا الجوري ما ولد كبي روج مغربي دسبتكي قبو مغرب إيش مغربي حتى مغربي روج زيفري أم نقولي ساعات دنياي ناتشل ساعات دنياي أولياء دنياي شغل أولى أو قاعدة دانية نروج كدنيا سيدا ممجي كوري صوفي أنا صوفي نزير هزاخيا بلقي الناس بكي ولا من أبي وأنا بيشتي باشا لمقو يعني قابا إنسانك بلا زاروي پیغمبر جي بي قابا ندرياوي پیغمبر إذا بي فايدة نينا مثلا كوري نوح پیغمبر كوري نوح پیغمبر و بيركا نوح پیغمبر إيمان ناني بون أو أنا چون هلاكي بيركا لوط پیغمبر إيمان ناني بو أو يشو هلاكي پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام شكچا خو فاطمة يقول يا فاطمة قو إيمان بين تقوى خدا بكا أمر فرمان خدا بين جه لأزن كانم تخلاصكم نبي بابي من پیغمبرا
اي من خلاص كي از نكان متى خلاص بكم قبات ايماني نميني وتتشوفا الله تعالى دت نمشي قانون ونظام ويتقبل نكي تتقوائي نكي يعني امن وفرمان ياخذ تبيك نيني نبي والله بابين بيغمبر نكان تشي اشتري بكم ايدي ام كوري بيغمبر جيبن زارو بيغمبر جيبن اي ملا جيبن اي شيخا جيبن اي صوفيا جيبن حاجيا جيبن قابا ابن السر شوفا الله تعالى بن او ناب نادمه ما قو انا مقو ابالي خليل قو انا بابيتك تختور بي بابيتك عثمان تختورك جنال جراحيه تختورك زحمه صنا دو دنيا اذا تختوري وكوينين وتجي كوريوي لتا مسلكا بابي خو نمشاند بيت تختوري نخوند بيت البردستيوي تنعلمي بيت تختوريه تشوبي ترزي البردستي ترزيه مظن بيت علمي قماش ودرونه وجلانه ولو تكاري بيجي ورا بابي من تختوري ناخو اجازه معاينيكم عملياتكم وتداوياتكم لو تمام بابي تختور تختوري نخوند بابي تختور بوليت الترزي بابي مثلا تعمير جي على بابي وتشوبي بوياغ وانشاءاتا تنابي تعمير جي على بابي نو يدي دبيقو ام الاسلامي باش زانب نش قرآن وحديث سيدا سخازم روشي بقرم ياشم جي دقرين وده اشترازي تحوالي مني شاوا يا شتنا دي ماتي زارو کی مات زارو کے درگوی شي سيدا براك كاتشكات كبي بدا مثلا روجيا خو بقرا بيك روجيا خو بقرا بيك لميجا خو بكاب دو وبكچك منشكال على قدر نكا تمام گناه حرامه ما هنك بقواتر قابل رونن بقواتر خبر بدل ما خوشا يا اخي حرامه يا شتا بلا خوشي نابك او جي بلا خوش نابك نخي او جي ناخذ جو كچك بلا خل يكي بدنا ناخذ او جي بلا خل وادي اي وكهبن كچك كورك وكهبن حتى بلا خل بدن شما كچك ناين بلا خل من ادن قلت ريش وانا نبكي ولو شنالي تمام سيدا او ريش مرد بكن او ريشاني مود لا من ريد بكن بيسانا استكن قنجانا استكن فين بو يعني مسألة راستية مسألة أبا يعني قوكتشك مثلا قوكتشك الريل كوريكا نبكي كوريك جبر خناتشي قو كوريك جي ريا كتشكال خنبكي كتشك جبر خنا جسارت ناكي هاري بلا خولي بدي هر دوشي إيدي سنيالا هدو ناس تكن بيسا قنجا ناس تكن سيدا حاجة كرنك هبي أو تشاهد بي ياو حاجة كرن چه هرا بخوازا نکاح دینی لخوا نکاح بکا بے حرامی ون بے محج عبدو کرامي بهيباب صالة ببرا ميني چنابي حرام گناه يا سيدا نورمال ما تحاتي بيا شو سيدا تحش هنا كان كريا جيش منافنا نخير الحمد لله حرامي نكت يا حياة مدا ادي تشل صالمة الحمد لله حرامي چنبويا نخير قطعي مرج چنبو سيدا مرج چنبو ان شاء الله تشي جنبي يا نباسا زناي كنيتكم نباسا يعني نورمال بخبردانا بكچكانا حوالتي فلان چنبو يا الحمد لله حرامي قطعيا نكتيا حوالي احمد فتوارا فان احمد ايه سيدات بقومو حشي بكي ناد نمو دبي شما مسلكات تانينا نزاتشت عواري نا يولوجي انا قلت انسان بيتي اخلاقيتي خوش بي باش بيتي فقير جبي وقيمه قد بينن لي قلتي ني قنجبي اخلاقيتا طبيعتي ني باش بيت تشي بي قيمه خبتنا انجا هيك وقتا قيمه خبت بين هيك وقتا بيس ولا مو شابك ولا سرباي مو بدني مو باش بي مو باشابيني مو بيس مو بيسابيني اذا باشا مقوى از كيف خوش مهاتنا وا بلكي هبانا مي مهبانا مي دي ورد هبانا قد غزاروكم بلا ماذا روجي بقرتي ندواز صالي تي موصلي تبالغ بويا روجي تتكبل مي تتكبل سيدنا العمي زين بركاته خذ له ابي نروجينا ما شاء الله والله روجي بقرت والله بلا روجي بقرت شنابي ها بانطوري في قطاع السيدة ما نكونها والمشت ده نابي السيدة في السعودة نابلا كابو كنابكي فكري بحرامة مثلا او شالي قطاي علامتي عوارتيانا
راست سيدا زارك إنسان وشاني قتايل خوكي أب علامتك ويعني مرعي يا سيدا بكريا سر لا خل ما ميش بدن يشتكل وطا دمي مش دمو دقشت كسيدا دباشة دنا خب خاطري وخذي راحتي بدي لا يدو خذي قال شعبار عن مسالم ودي روجيا ما تبدا قبول كي يوم متى محمد ليش راضي بي ودي اردم جيه ما بي ليش راضي بي انا غور بسيدا سيطا مقصبانا تعقيب دبا أو قابات بي بيشي روجي نقرا اللي قلت بي نيشتي روجي أخو بقري حوالي شيخ مزد أشفري تراما هرتم دريادة ما أزروجي بقرم أتشاوايا أز بقرم أنا كان روجي بقرم ياو ممكن بي وي هايبا رمضاني نشغله يعني هاي بكيت المال بي فيش نزان أمري روجي أخو بقرا وقتی قلت دري دبي تمام دي سفر دت كاني نقري لي بيشتي قذابكي ها قلت بي والله هرتمي دي از دريادة ما كان مقذا شي بكم هنا كنت مجبوري هاي بك رمضاني تيش راحتك نشغله بي هاي بي تماشوانه کی دي Selamünaleyküm kardeş. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بخيراتي Geliyor mu boks yarışına? Boks. o nedir? Ya yarış. Yo ben yarış yapmam. Yo ben yarış yapmıyorum. Hayır. Tamam yap. Ben burada dini sohbet yapıyorum. Ben burada dini sohbet yapıyorum. Vaaz ediyorum. Soruların varsa buyurun soru alayım. Yok ama bir düşüneyim. Ha, mesela biz oruç tutuyoruz ya. Oruç tutarken yutun oruç bozulur mu? Ne oluyor oruç tutarken nasıl? Oruç tutarken yutunca şey oluyor mu? Adı neydi? Oruç bozuluyor Yutuyoruz. mu? Ne yutunca? Yutmamızı. Yok bir şey olmaz. Yani ağzındaki tükürüğü yutarsan oruç bozulmaz. Ha tamam. Sen nerelisin? Çankırı. Sana bir soru sorayım. Sor abi. Kelime-i şehadeti söyler misin bize? Kelime-i şehadet. Aslında biliyordum. Ama şu an aklımda değil. Tamam. Aklına getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Oldu mu? Hele söyle. Eşhedü. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdühü ve resulullah. Tamam. Manasını da biliyor musun? Manasını. Ne? Manasını biliyor musun? Yok bilmiyorum. Tamam manasını sana söyleyelim. Dinle. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir hak ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir, Resulüdür, peygamberidir, kuludur, elçisidir. Teşekkürler. Anladın mı? Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yani Allah'tan başka hiç kimsenin emir ve yasaklarına boyun eğmiyoruz. Sadece Allah'a itaat ve teslimiyet ediyoruz. Eyvallah. Anladın mı? Ha. Anladım. Haydi Allah rahatlık versin. Güle güle. Sana da abi. Bay bay. Haydi serçam hanım. Olmuyor. Araya geli tamaşavana geli خوشکو برای نیجا اوی چاوا چیکر بیا و سری خو کر بو پرتقان چلو چیکر بیا یا انسانی که بروجی به و مثلا کتا خود رازا و تخود بجنابت بو روجیاوی خرنا بی آره عليكم السلام بيركاب حملة كاري روجي نجرين لو إنساني بخيلية بكي بخيلي نجح أخلاقي مسلمانة يا إنساني كي بخيل أنا قويدي حالي بيخوش بزنجين ببخيلي بكي أمنت شكي خوش اسبحيا بدي مرحبا أهلا وسهلا buyurun hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ olun teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyisin.
Vay sayfan güzelmiş. Buyurun. Nerelisin? İzmir sen? İzmir siz Ben pardon daha doğrusu. Mardinliyim. Mardin, Aa, Mardin. Mardin çok güzel bir şehirdir. Evet. Senin chatinden bana insanlar şey yazmış. Seda zina günah mı? Günah Evet. arkadaşlar. Zina büyük bir günahtır. Hem zina günahtır, zinaya sebebiyet verecek tüm davranışlar o da günahtır. Rabbimiz diyor ki zinaya yaklaşmayın. Yani zinaya yaklaştıran her sebep, her davranış İslamca yasaklanmıştır. Nedir onlar? Nedir onlar? Zinaya yaklaş. Bak demiyor zina yapmayın. Zinaya yaklaşmayın. Dahi yaklaşmayın. Zinaya da yaklaşmayın. İnsanları zinaya yaklaştıracak etkenler, sebepler nelerdir? Kız erkeklerin birbirlerine bakması, kızların erkeklere bakması, kadının erkeğin kıza bakması, bir. Birbirleriyle konuşması, birbirleriyle tenha kalması, kadınların açık saçık, erkeklerin dikkatini çekecek şekilde dışarıya çıkması, kadınların güzelliklerini dışa vurması, İslami tesettüre girmemeleri, bunlar nedir? Hepsi zinaya götüren yollardır. Allahu Teala bu yolları yasaklamıştır. Bu yolları kapatmıştır. Yani şunu söyleyeyim, açık giyinenler tabii ki de var hocam. Ama açık mesela benim şu anda başım açık. Ama ben edebime dikkat ediyorum, işte kıyafetime dikkat ediyorum. Bu bence günah değil. Hayır bak bence diyorsun. Bak bence. Ama Bence ben günah değil. dikkat ediyorum. Bak Sadece kafam kapalı değil hocam. şimdi bence. Bak bu yanlış bir kelimedir. Bence değil. Allahça. İslamca diyeceğiz. Allah Rabbil Alemin ne diyor? Tamam yani her başı açık kadın illa zina yapıyor. Edepsiz de değil. O manayı çıkarmak yanlıştır. Fakat Allahu Teala ne diyor? Mümin kadınlara söyle. Nur suresi 31. ayet, Ahzab suresi 59. ayette ne diyor? Mümin kadınlara söyle, güzelliklerini gizlesinler. Şimdi kadının güzelliği neyledir? Saçı bir etkendir. Yani kadın, hani bir reklam var ya, şampuan reklamı yaparken hep kadının saçları diyor ki baş döndüren saçlar, dikkat çeken saçlar. Ya o kadın illa çırılçıplak olması gerekmez. Saçı, o saçını ikide bir, şöyle senin yaptığın gibi ikide bir saçını böyle sallaması, böyle yapması ne yapıyor? Baş döndüren, hani televizyon reklamlarında o büyük Biliyorum hocam, biliyorum. o büyük şampuan şirketleri var ya, ikide bir, hani o reklamı belki görmüşsün. Diyor ki baş döndüren saçlar. Yani erkeklerin başını döndürüyor. Yani dikkatini çekiyor. Yani bir erkek dese ki ben kadının saçından tahrik olmuyorum, etkilenmiyorum derse yalancıdır. Ya erkek değil ya yalancıdır. Hocam mesela Onun için Allahu Teala diyor ki mümin kadınlara söyle güzelliklerini saklasınlar. Eğer sen müminsen, kendini Müslüman olarak, mümin olarak kabul ediyorsan Allah'ın bu emrini yerine getirmen gerekir. O saç güzelliğini sadece helal olan kocana göstermen gerekir. Dışarıya çıkıp ya da sosyal medyada tüm erkeklere göstermeye İslam'a aykırıdır. Göstermeye olmaz. Yani ister istemez, istesen de istemesen de saçına böyle açık olduğu zaman erkeklerin dikkatini çeker. Erkekler kendi rızalarıyla baksalar onlar da günahkar oluyor. Sen de sebebiyet yardım veya taklık ettiğin için sen de günahkar oluyorsun. Evet. Hocam bir şey soracağım. Burada senin chatine gelenler bana sorular sormuştu. Sana sormamı istiyorlar. Ben zaten bunların hepsini biliyorum arkadaşlar. Neyin günah, neyin günah olmadığını ki dikkat de ediyorum zaten. Biri demiş ki çok dikkatimi çekmeyin.
çekmiş. Sorsana senin moderatörlerin hep bayandır açık diye. Evet doğrudur. Gel seni de eğer beni her zaman dinlersen seni de moderatör yapayım. Yani benim onları moderatör yapmam onların açık İslam, gayri İslami girmelerine mi vesile olur? Yani ben onları moderatör yaptım diye mi onlar İslami tesettürden çıkmışlar? Yani onları moderatör yapmasaydım onlar İslam'a uygun şekilde mi örtüneceklerdi? Hayır. Moderatör yapmadan önce de böyleydiler. Ben onları tanımıyorum. Onları görmemişim, onlarla konuşmamışım. Sadece burada bakıyorum her zaman benim canlı yayınıma katılıyorlar ve dinliyorlar. Allah razı olsun. Ama açıktırlar. Bunun da günah olduğunu her seferinde söylüyorum. Bunu moderatör yapmakta da dinen bir sakıncası yoktur. Evet. Bana burada soruyorlar. Ben de bunları ileteyim hocam bu arada. Tamam, sorabilirsin. PUBG'ye para yatırmak günah mıdır? Valla günahtır. Zamanı ona harcamak da günahtır. Allah'ın vermiş olduğu o kıymetli zamanı oraya harcamak günahtır. Şimdi bir soru sorayım. Günah mı diyorlar? Bak dövme de günahtır. Dövme günah hocam zaten. Hani dövme yaptırdığın zaman namaz geçmiyor. Abdest derin namaz geçmedi. Namaz kabul oluyor. Ya dövmenin günah oluşu namaza engel olduğu için değil. Namaza engel olmuyor. Velev ki engel olsa dahi onun için günah değil. İster engel olsun ister olmasın. Dövme haramdır, günahtır. Bak bir sorayım. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki 2 sınıf insan vardır. Ben daha onları görmemiştim. Benden sonra çıkacaklar. Onlar nedir? Gözlük geldi. Hocam gözlük geldi sana. Geldi, gelsin. Gelsin. Bir tane takipçim, senin takipçin muhtemelen. Ömer Güngör diye. Beni neden sessize aldılar diyor. Bilmiyorum moderatörler, ben haberim yoktur. Moderatörler herhalde bir şey yanlış bir şey hareketler söylemiş. Onun için eğer fazla çirkin yorum yapmasalar engellemesinler. Evet. Bak şimdi hadisi hatırlatayım. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Bak. Ben çünkü ilgileniyorum ya. Müsaade et. Hadisi söyleyeyim. Tabii hocam konuşun. Sana sorular sormuşlar. Ben de cevap veriyorum hocam. Bu hadisi söyleyeyim. Hadisi ben bir söyleyeyim. Peygamber aleyhisselam diyor ki 2 sınıf insan vardır. Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Onlar cennetin kokusunu dahi duymayacaklar. Halbuki cennetin kokusu 500 yıllık mesafeden de hissediliyor. Demek bu insanlar 500 senelik cennetten uzaktırlar. Cezalarını çekmedikçe cennete girmezler. Bu 2 sınıf insan nedir? Dinle. Bu 2 sınıf insan bir grup insan çıkacak ki şehirlerin içinde, sokaklarda, caddelerde, ellerinde inek kuyruğu gibi bir şey vardır. Onlarla insanlara vuruyor. Zulme. Bunlar Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Bu bir. İkincisi bazı kadınlar vardır giyinik çıplaklardır. Giyinik çıplaklar. Yürürken bütün erkeklerin dikkatini üzerine çekiyorlar ve saçlarını kafalarının arkasında topuz yapıyorlar. Giyinik çıplaklardır. Bunlar Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Cennetin kokusunu dahi duymayacaklar. O giyinik çıplak ne demek? Yani nasıl giyiniktir çıplak? Yani üzerinde elbise vardır. Fakat bu elbisesi yine çıplak sayılıyor. Onu tahrik, güzelliğini teşhir ediyor. Ya dardır, darlıktan dolayı dar elbiseler tight. Hani o tight'lar giyiyorlar, bütün vücut hatları, coğrafi bölgeleri belli oluyor. Tight ya da kısa ya da ince. Yani sadece kadının
teninin renginin gözükmemesi değil, vücudun güzelliğini teşhir etmeyecek, tahrik sebebiyet vermeyecek, vücut hatlarını belli etmeyecek. Ancak budur tesettür. Şimdiki kadınlar genellikle hemen hemen hepsi giyinik çıplaklardır. Giyinik çıplaklık İslam'a aykırıdır, günahtır. Demesinler ki sadece benim saçım açıktır, bir şey olmaz. Bir şey oluyor. Allah-u Teala diyor ki güzelliklerinizi gizleyeceksiniz. Evet. Sana bir soru sorayım. Buyur sor hocam. Kelime-i şehadeti bize söyler misin? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Aha. Aferin. Manası nedir? Manası tam hatırlamıyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın tek kulu ve elçisidir. Hayır, Allah'ın tek kulu. Biz de Allah'ın kullarıyız. Ay Hayır. elçisidir. Pardon hocam. Allah'ın elçisidir. Ama ikinci bölümü söyledin. Birinci bölümü söylemedin. Ya hocam tam hatırlıyordum da biz hani genellikle... Dinle ben söylerim. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir hak ilah yoktur. Evet, Allah'tan başka bak ilah vardır ama hak ilah yoktur. Hak ilah sadece Allah'tır. İlah ne demek? İlahın ne demek olduğunu bilmemiz gerekir. İlah demek emir ve yasaklarına boyun eğilen kişi demektir. Yani biz sadece Allah'ın emir ve yasaklarına boyun eğeriz. Sadece Allah'ın kanun ve yasalarına itaat ve teslimiyet ederiz. Şimdi Müslümanım diyen bir kişi bu sözleşmeyi yapıyor. Ey Allah'ım senden başka hiç kimsenin emir ve yasaklarına, kanun ve yasalarına boyun eğmeyeceğim. Hele bakalım sözümüzle özümüz aynı mı? Sözde ben diyorum ey Allah'ım senin emirinden başka kimsenin emir ve isteklerine itaat etmeyeceğim. Ama benim nefsim, benim arzum diyor ki içki iç. Benim arzum diyor ki örtülme. Hocam Mesela ben yayın ya da hazırlanacağım da kapatmak zorundayım. Ben tanıştığıma çok memnun oldum. Kapatmak zorundayım. Lütfen yanlış anlaşılmasın. İnşallah son bir şey söyleyeyim. İnşallah tövbe edersin. Tam olarak İslam'a uygun bir tesettüre, bir örtülmeye, kapanmaya, geniş, uzun ve kalın elbiseler, güzelliğini gizleyecek şekilde İslami tesettüre gireceksin, tövbe edersin ve inşallah namazını alacaksın. İnşallah hocam, inşallah. Ben tanıştığıma çok memnun oldum. İkide bir o reklamlardaki şampuan reklamı, baş döndüren saçlar, o saçları erkeklere böyle sallamayacaksın. Haramdır, günahtır. Teşekkür ederim hocam. Ben tanıştığıma çok memnun oldum. Çıkmak zorundayım. Dondun hocam bağlantın. Hocam bağlantın dondu. Yani o senin. Bağlantın dondu. Görüşmek üzere. بله گلی تماشاوانم گلی خوشکو برای هیجان دبی از شوفیرم دریج دا یا انسانی بو دریا دبی کاری روشی نگری انسانی دری دا روشی نگری لپای روی قذاب کی آره انسانی مسافر و یه نخوش کاری روشی نگری آره گلی تماشاوانه بو قمره بیشنی یا مثلا انا ابيلك روتو تعذيبو دبي ما تشمتا اني يا غواز نينم مني تشاوا شيره بقوتانا وي از كشفت دي تماما يا المغوداريت كي يا المغوداري نتكر يا غوداري كي نا غوداري نتكر في هواي مجبور انا غواز تختور باما ها استختور من القسطخانه ما الفاقولتي ما استختور وابكى تشكا سربكري وجي خرابتر روتو تازي هات معايني هات تخت في شاق بري وهات معايني از بيج مولتا روتو تازي وقرم هات تداوي ناكم ازوله بيش
گوازولو بيجي چاوا چه اسلام قبول ناکه دوی نخوشی تداوی کی ها بتنه چنابه ازو او کچک بتنه تختور و پیرک بتنه لأوده معاینه خانه بمینه چنابه حراما گرل جمعه پیرکه یک دیشی هبی یان میره وی یان برای وی یان بابی وی یک لبالی هبی ایدی اب تداویات دینی تداویات قسطخانه جی فرستر و مجبور ترم فهمو گلی تماشا بنا سر چابارا وان حواله گوش مرا دیاری شان خود خیره و قبول که خودش ورازی به وام کرنا رضا ششادا خود خیره و قبول که گلی تماشا بنا بله دنا مزلا دت یاسینی بخوینه د تلفونی د تشنابه آره بله چه دوی تب خوینه و لی وکا و لی گوداری کا دبیش بوی سالقا خواست مجبورم استاتیک بکم ما چاوایا یا مجبوری استاتیک به تشنابه لی کیفی به مثلا بازی بهبلا خو مازن کم یاب چوکم او کنای سر چاوارا وان حواله گو دیاریش مرشان خدا خیره و قبول که آره گلی تماشاوانه بخیره خوا و وشانا زندی پار بکن آشی یعنی درزی روجی خرناکن حواله فرات کرم کن حواله فرات کرم کن قمرایش بشینا اللي تعقیب چیه هزار چینه بو بنتن کاری ولی تعقیب چیه نه هزارن یا وگا راستا وانی گوتینه یاینی مثلا وگا وی پیره که گومجره بگو تانا که اول خو بنو خمینا ورا از باور نکم گویی دی قبول کردوانه و هاتانا او فرصتا گو به تمام از هر مورم خو بنو خمین وازه ام ندا ایدی اف فرصتا خبردان جدسه مچو ان شاء الله به وی تو گنته دتنمی نخیر از معاش ناستین مزنا قدرودی من گلی تماشا بان یا تروشی دگری لی تلمیج ناکی تمام روشیاتا قبول دبی لی تلمیج ناکی دی گنهین میجت منستو تدا از کردو اجی کردم کرم کا کردو وشانا خوازندی بکا جانی اینا خو بکا مقامر اجمره بشینا کردو کرم کا متي شوبان دي كي ديشيني بلا بشيني يشينتي بيشينتي كرم كا قمنا ايش منا بشينا وشانا خوازن دي بكا نتو خيان هاكي حوالي فرات جاني اينا خود نبكي چنابي ياود بي باران ناي مامي زكاتي چلو بدن يوم حتى نها قي باران الدخلات انا كريا ما حتى نها نقو باران نهاتيا نقو تش قوتا خو وتش مصرفا خو وش بريكا خو تقلمي خو افدايا الا بحرا باران اشتي دهيا ديسته چبكي تش دها بدي اش دها يكتي بدي بل اي گزارو كي واچنا بين خو تعالى زاروكنا صالح اولادنا صالح ان شاء الله بدي وا يلي تماشمانا حواله يكتال قصر نمزين والله من نديتن حتى از بوارا مخبر دا با مهبانا وی پیره که مخبر دا ایدی به گزارو کی واچه نبن هن جم مالا هن جم شیخا هن جم تربا هن جم زیارت اما چاوایا نه باشه چه نبی حواله آزاد قادر بشینی سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته اهلا وسهلا خیراتی دای نوا نه ماشین جان صاحب خودش تاجوی چوای والا باشه خودت راضی به سر چاوارم دای ala ben canıma gelebilirsin. تشکودی ام ترم دای نه نه yok دای باشه اون چوانن کرمانجی بیشتم کرمانجی دای زازا سر چاوانم وسلام زادانم آره زازا buyurun
Nerelisiniz? Kerbu. Biz Bingöl'lüyüz dayı. Ha, Sen nerelisin? Ahlen ve sahlen. Ahlen ve sahlen. Aleykümselam. Buyurun sorularınız varsa soru sorun. Sorularınız varsa buyurun. Dayı benim bir sorum var. Buyurun. Dayı hani bu içki içiyorlar ya. Evet. Dayı bu kandan kaç günde geçiyor? Misal oruçtan 10 gün önce ise dayı oruçta orucu kabul oluyor mu? Ya eğer aklı başındaysa isterse bir saat önce içmiş olsun. Zaten içki içmek haramdır. Büyük bir günahtır. Evet. Fakat içki içti. Şeytana uydu. O içki içti. Eğer şimdi aklı başındaysa oruç tutabilir. Yok aklı daha başına gelmemişse oruç tutamaz. Tövbe edip tutabilir değil dayı. Ya evet zaten tövbe etmese de orucu kabul olur. Eğer aklı başındaysa orucu kabul olur. Tövbe etmezse o içkinin günahı boynunda kalır. Fakat tövbe ederse o içkinin günahından da kurtulur. Zaten orucu olur. Anladım dayı. Dayı bir sorum daha var. Buyurun. Dayı dövme abdesti geçiriyor mu? Abdest oluyor mu dövme yapınca? Evet, dövme abdeste mani engel değildir. Namaza engel değildir. Fakat mani olsun olmasın, engel olsun olmasın yine haramdır. Dövme haramdır, günahtır. Ama kabul oluyor değil dayı. Gusül abdesti, normal abdesti. Evet namazı, abdesti kabul oluyor. Sağ ol dayı. Allah razı olsun. Kelime-i şehadeti bize söyler misin? Kelime-i şehadet. Ana kelime-i şehadet. La Haydi ilahe söyle. illallah Muhammedur Resulullah. Ya yine söyle. Olmadı. La ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Amin amin. Söyleyelim, yine söyleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah. Gerisine ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. ve Tamam mı? eşhedü enne Muhammedur Resulullah. Tamam. Aferin. Manasını da biliyor musunuz? Manası. Ya dayı ya. Selam senin canlı yanındakiler gelsin benim yanıma ya. Bu nedir ya? Ya gelsin ne yapacak? Sen onlara dini sohbet verir misin? Eğer verirsen buyurun sana gelsinler. Ben de istirahat ederim. Dayı ben vaaz veririm. Vallahi billahi ben vaaz veririm onlara. Ha, hele burada vaaz ver. Hele biz de dinleyelim. Vaaz ver buyurun dinleyelim. Geldi. Tamam dayı bak sana bir vaaz verelim şimdi. Haydi ver söyle. Dayı şimdi Hazreti Muhammed çok dürüst ve güvenilir bir insandı. Aferin. O da Hazreti Muhammed o kadar şefkatli, düzgün bir insandı ki kendine zarar veren insanlara bile zarar vermiyordu. Demek istediğim şu ki hiçbir şeye zarar vermeyin. Allah'a sığının, herkesi Allah'a havale edin. Aferin. Böyle evet güzel söyledin. Güzel şeyler söyledin. Aferin. İnşallah biz de peygamberimizi örnek almamız gerekir. Tek örnek alacağımız kişi Allah'ın dediği gibi tek örnek alacağımız kişi Allah'ın Resulüdür. Allah'ın peygamberidir değil mi? Aynen öyle. Aynen öyledir abi. Aynen. Valla güzel söylediniz. Valla vaazlerin hoş değil. Güzel değil. Gerçekten. Dayı o zaman selam gelsinler yayınıma daha vaaz vereyim. Ay ya valla teşekkür lo. Ha valla. Ser çağlam. Ser çağlam. Haydi oğul be hatire va. Oğur be. Haydi ser çağlar ana mesela. Başım gözüm üstüne. Hadi ana mesela. Hadi. Kerem ki go kameraya dişeni bile bir şeyine o ki bu havale git go kameraya bir şeyine ser çağlam. Kerem ki evet kameraya dişeni bile bir şeyine geli tamaşa bana. Ya insanı ki روجي بخبره بكي روجي خرانابي يعني بخبره قلت المتني فحش وشapal بيجي روجي خرانابي لا بلا خيرا روجاوي دچي
هەواڵێ بەیسنتی وەشانە خوازن نیڤەکە متقبول کردیا یەکە دیژمەرەشیان بەلێ کەرم بکەم چما یا مثلا ئەف زارۆک هەرچقا گرگرێژی بکەن عوارەتیاشی بکەن ئەم مەجبورن بوارە سەبر بکەن ئەم پێشن ئێمە گوتمانە وەڵا عوارەنە ئەزواج وەشانێ بابیش می چاوا چێ بێن یا مەجبورە چەند دەقەم بوارە سەبر بکەن ئەوە بخێرا ولو عەلمی ئەنێ وەختەی گۆ باش من خۆی جەم ناکێ ت بوارە تبێژێ ئەو یێ ولو حەقە گۆم خۆ بگەهێنەوان Evet, belê gelî temaşevana zarok jî bila rojî bigirin. Zarok jî bila rojî bigirin. Hemû got qeweta wa pê bikeve bila bigirin. Welo baliq nebûbin jî bila rojî bigirin. Ev hevalek behsa fitnesê dike. Fitnes çi ye? Ya heval min te qebûl kiriya. Hevalê beysintiye bêçiye beyesinti. Min te kiriye heval, min te taqîb kirî, de here canlı yayına xwe veka. Canlı yayına xwe veka. Hevalê Swat ji Qonya. Qonyar. Hevalê Swat kerim kan. Beysinti. hocam. Belê baş, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Rahmetullah hocam. Nasıl hocam? İyisin inşallah. Çavay. Başın gel sabi, Xudeş atı. Çavay.